قلتها لها مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحاجة ويكا مش ناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بجو هزبنا عبيك العبستات عدل تدقنا كان خعبت فلتات كانت يدلينا نورا من مكان ما زنت بكيسة نغلو تعقوف كتسقن كتك كسران علوف ما زنت بكيسة نغلو تعقوف بخلتو كله قصة كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أما زنصاتح حلنا نكتو سلامن طعنان ኣብ ዘለኹሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ማህፀን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ድሕሪ ናይ ንውሕ ድበለ ከባቢ 2 ወርሕን ፈረቓን ማለት እዩ ዕረፍቲ ሎሚ ተመሊስና መፂናኩም ኣለና ንሎማዓንቲ ድሕሪ መወዳእታ ኣብዚ ላይቭ ስትሪም ዝተራኸብናሉ ማለት 11 ሓምለ ንሎሚ ደጊምና መፂናኩም ኣለና እቲ ሽዑ እዋን ኣቋሪፅናዮ ዝነበርና ኣርእስቲ ሕጂ ዳግማይ ሒዝናዮ ተመሊስና ኣለና መቐፀልትኡ ምሳና ኣብዚ ኣብ ናይ ማህፀን ናይ ዙም ስቱድዮ ምሳና ደሎ ሓውና ጳውሎስ መንግስቲ ኣብ ሚካኤል እዩ ከምኡውን ነዚ መደብ እዚ ኣብ ምውሃድ ሰላማዊትን ኣቶ ታደሰን ምሳይ ኣለው ስለዚ ብስም ኩልኩም ተዓዘብቲ ኣዜ ንኩሎም የመስግኖም ብፍላይ ንሓውና ጳውሎስ ንሳልሳይ ግዜ ሕጂ ፈቃደኛ ኮይኑ ሳልሳይ ግዜ ኣስተምህሮ ሞያዊ ኣስተምህሮ ክበና ብምምፅኡ ኣዜ የመስግኖ ማለት እዩ መን እዩ ምናልባት ጳውሎስ ትብሉ ዝሓለፈ እዋናት ዘይ ተኸታተልኩምና ሎማዓንቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ናይ ላይቭ ስትሪም ኮነ ኣብ ፌስቡክ ኮነ ኣብ ዩቲዩብ ትከታተሉና ደለኹም ተዓዘብትና ጳውሎስ ሓውና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝምቕማጡ ማለት ን35 ዓመት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተቐመጠ ን26 ዓመታት ድማ ኣብ ናይ አይቲ ፕሮፌሽን ዝሰርሐ በዓል ሞያ እዩ ኣብ ትምህርቲ እውን ንነዊሕ ዝበለ እዋናት ተሕሊፉ እዩ ማስተር ኦፍ ሳይንስ ኣለዎ Cisco Certified Associate, Cisco Certified Network Professional, Cisco Certified Network Professional Security. በዚ ዓውዲ እዚ ማለት በዚ ናይ ሎማዓንቲ ስፔሻል ንዛረበሉ ብዛዕባ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦን ሞያን ዘለዎ ሓውና እዩ ኣብ ፍናን ኣፕ ድማ ንተምሃሮ ንመንእሰያት ማለት እዩ ኣብ ምምሃር ዝያዳ እውን ይነጥፍ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝኽለኩም ዝፀናሕኩም ኣብ 2 ክፋላት ዝኸደ ኣስተምህሮ ሂብና ነይሩ ሓውና ጳውሎስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ምናልባት ጥቕስጥቕስ ኣቢለዮ ክሓልፈ ምክንያቱ ክትካል ምእንቲ ክጥዕመና ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ናይ ኢንተርኔት ወይ ድማ ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለናስ መጀመርታ ክንሓስቦ ዘለና ነገራት ኣብ ምስትውዓል ምሕሳብ ምኽር ሕተት መርምር ዝብል ኣምር መጀመርታ ሒቡና ነይሩ ብድሕሪኡ ናይ ገዛ ኢንተርኔት ብኸመይ ይሰርሕ እዚ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ሳይበር ሴኩሪቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሉ እንታይ ፅቡቅ ገይሩ ምሂርና ነይሩ ጥቕሚ ኢንተርኔት ካልእ ኣሰማምያ ናይ ሶፍትዌራት ናይ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት እንታይ ይመስል ካልእ ሴኩሪቲ ኦፍ ዴታ ወይ ድማ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ እቲ ዴታ ናትና ብከመይ ኢና ሴኩር ክንገብሮ ንኽእል ካልእ ሕጊ ኣጠቃቅማ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ steps to data protection ወይ ድማ
ናትና ብኸመይ ዴታ ብኸመይ ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ዝሃይላይት በኩም ኣለኹ ተመሊስኩም ናብቲ ትሕዝቶታት ኣትኹም ኩሉ ክትርእይዎ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድመኩም ኣብቲ ካልኣይ ናይ መወዳእታ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ድማ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስስ ወይ ድማ እዞም ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት መሳርሒታት ንጥቀመሎም ከም በዓል ሞባይል ላፕቶፕ ካልኦትን እንታይ ይመስሉ ካልእ ተጠቀምቲ መርበብ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ሰለስተ ዓበይቲ ርእስታት ፓስወርድ ክንገብር ኣለና ኢንተርኔት ሴኩሪቲ ፕሮግራምስ ክህልወና ኣለዎ ካልእ ትክክለኛ ኢንተርኔት ክንጥቀም ኣለና ንዝብላ ኣርእስታት እውን ሞቅ ዝበለ ትምህርቲ ሂቡና ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታት እውን ኣብ እቲ ናይ መወዳእታ ካልኣይ ክፋል ዝገበርናዮ እውን ብዛዕባ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ገለገለ ጥንቃቐታት ነጊሩና ነይሩ ስለዚ ሎም መዓንቲ ናብ ሳልሳይ ክፋል ተመሊሱ መፂና ኣሎ ሓውና ጳውሎስ ንሎም መዓንቲ ዋት ኢዝ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ወይ ድማ ማሕበራዊ ምህንድስና እንታይ እዩ ንዝብል ኣርእስቲ ዕሙቕ ዝበለ ሞያዊ ትምህርቲ ሒዙልና ቀሪቡሎ ጳውሎስ ሓውና እንኳዕ ብሰላም ከምዚ ኢልና ገፅ ንገፅ ክንረአ ኣብ ቀዓና ድሕሪ ከባቢ 2 ወርሒና ምስ ተዓዘብትና ንራኸብ ዘለና ስለዚ ናባኻ ከብላየ እታ መድረኽ እንጅምር ንኽእል ኢና ይቐኒልና ሼር ግበር ኣለ ትሪእዎ ኣለኹም እወ ሼር ገብር ኣለና يرى له حجي ايش يرى له ثانك يو سلام انا وين حقوسي دحري عرفتي كم زيلكم قدامكم تعامي تحقوسي تتحدثون وكله السلام كلكم دلي እቲ መብዛሕትኡ ገሊፅክዮ እንዲኺ ፅቡቕ እዩ ካብ ድሕሪት ተበጊስካ ንክሳብ ንቅድሚት ክትኸይድ እቲ ተሪፍና ዝነበረ ከዓ ማለት ከድሕሪ እዚኣ ሓንቲ ክትተርፈና እያ ንሱ ከዓኒ እቲ ኣድቫንስ ዝኾነ ናይ ዓይነት ናይ ምትላል ሰባት ክሳይ ዝገብሩ ማለት እዩ ሎመዓልቲ ግን ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኢልና ንፅውዖ እዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኣብ መዓት እዩ ዝዋሰብ ፌስቡክ ኣለካ ኢንስታግራም ዋትስኣፕ ቫይበር ዝኾነ ቻት ትገብሮ ትኽእል መሰንጀር ንስኦን እዚ ብምሉእ እዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሕጂ ጥቕሚ ኣለዎ ጉድኣቱ ከዓ ጉድኣት ከዓ ኣለዎ ሕጂ ሎመዓልቲ ንሪኦ እዚ ሳልሳይ ክፋል ሶሻል ኢንጂነሪንግ መጀመርያ ከመይ ገይሮም እዮም ናባኻ ዝኣትዉ እንታይ እዮም ዝገብሩኻ ናባኻ ከመይ ገይሮም እዮም እንታይ ምልክት ምስ ሃብካዮም እዩ ናባኻ ዝመፁ ወይ ድማ ከመይ ገይሮም ሲ ንዓኻ ታርጌት ይገብሩኻ ኣብቲ መጀመርያ ክንሪኦ ኢና ኦኬ ስለዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እቲኣ ኩሉ ሻዕ ንብላ ሰላም ከማኒ ኢላታ ነይራ እዚ ኣስተውዕል ሕሰብ ምኸር ሕተት መርምርካ ስለዚ ኣብ ሓደ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክትኣቱ ከለኻ ዕሩኽቲ ኣለዉ ኢልካ ተኣቱ ኣለኻ ግን እቶም ዕሩኽትኻስ ካልኦት ዕሩኽቶም ግን ትፈልጦም ዲኻ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ከዓኒ ከም ሰንሰለት እዩ ኣነ ሰላም ትፈልጠኒ ሰላም ንምሓዛ ፈልጥ ኣብ ፌስቡክ እንትሕሪእኹሞ ሕጂ ናይ ሓደ ሰብ እንተ ፈሊጥካ ካልኦት ከዓ መሓዙታ ኣለዋ እሞኒ ምስኣ ክትተብል ትደሊ ዲኻ ሕጂ ብኡ እቲ ሞል እቲ ሰንሰላታት ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ እንተ ርኢና ኣብዚ ከም ቢሮይ ክጥቀም ክእል እየ ኣብዚ እንተ ርኢና ሕጂ እዛ መጀመርያ እዚኣ ብዘላ ፕሪፔር ግራውንድ ፎር ኣታክ ሕጂ እቲ ኣታከር ክቀራረብ እንከሎ መጀመርያ ነቲ ግዳይ ዝኸውን አይደንቲፋይ ይገብሩ ንኣብነት ንሰላም እንድሕር ኣነ ኣታክ ክገብራ ኮይነ መጀመርያ ኣብያ ትዋስብ ክንደይ ፌስቡክ ኣለዋ እንታይ ኢንስታግራም ኣለዋ
ዋትስኣፕ ኣለዋ ድዩ ገሌለ ብምልኡ ክስታይ የብላ ማለት ካብ እዚ ከዓ ንሰላም ክስታርጌ ክገብር ከዓነ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናታ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪቲ ትገብሩ እየ ሕጂ ገሊኦም one to many ይብሎ ካብ ሓደ ሕጂ ሰላም እንተደኣ 100 ሰባት ትፈልጥ እንከላ ዝሕራላ ሰላም ታርጌት ምግባር ይሕሸኒ ምክንያቱ ንበዓልታት ደሰ ክረክብ ይኽእል እየ ኦኬ ምስላ ቦታት ኣሎ ኣባና እንታይ እዮም ዝብልዎ ሰይጣን ትደሊኻስ ኣብ ቆቢዕ ፈላላሲ ድለዮ ይበሃል እንታይ ማለት እየ ሰይጣን ሲ እንታይ ዝገብር ንሓደ ካህን ወይ ንሓደ ዲያቆን እንተ ደኣ ኣስሒቱ እቲኦም ዲያቆን እዚ ክፅልየሎም ገለ ማለት ዝፅልየሎም ዝባርኾም ዝሕግዞም ኦይ እዚ ባ ከምዚ ኢሎም ሽዑ they become worse ካብኡ ይግበሉ ማለት ስለዚ ኢዚ እቲ ሓንቲ ከዓ gather background information ሕጂ ናይ ሰላም ብሰላም ገይረ ንካልእ ክወስድ ደልየ ዘለኹ ናይ ሰላም ብምሉኡ ሓበሬታታት ትወስድ ማለት እዩ እዚ ግን ካብ ዝገርመኩም ኣነ ኖርማል ኣብ ፌስቡክ ኣለኹ እዚ ግን ብድሕሪ ባይታ ዝግበር ሓር ሰለክት ኣታክ ሜተር ከመይ ገይረ ኣታክ ዝገብራ ሸ ሕጂ መጀመርያ ኣይደንቲፋይ ይገብራ ድሓር ናታ ሓበሬታ ወስድ ሕጂ ኣብቲ ሓበሬታ ናይ ሰላም ክወስድ እንከለኹ እንትሕደኣ እቲ ንዓይ ዘየድልኒ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ መክሰብ ብዙሕ ዘስርቀኒ እንድሕር ዘይኮይኑ ንሰላም ኣነ ታርጌት ኣይገብራኒ ምክንያቱ I don't get nothing ግን ሰላም እንተደኣ 100-200 ትፈልጥ ኮይና ብዙሓት ሰባት ተድብል ኮይና ምስ ሓፋትም ትፋለጥ እንድሕር ኮይና for me ሰላም is a target ስለዚ ድሓር ከመይ ገይረ ኢኸ ኣታክ ዝገብራ ሕጂ ኣብዚ ኣያታ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ትምፅእ ሰላም ከመይ ገይረ ኣታክ ዝገብራ ኣብ ፌስቡክ ትኸይድ ያ ኢሜይል ኣለዋ ድዩ እንታይ ዓይነት ኢሜይል ኣለዋ ነፃ ኢሜይል ኣለዋ ድዩ ወይ ናታ እቲ ኢሜይል ኣካውንት ወይ እቲ ብነፃ ኢሜይል ከለኹ ጉግል ማይክሮሶፍት እዚ ብዘይ ገንዘብ ትኸፍሎ ኢሜይል ናትካ ይኮን of course account تخفل جيميل تكمله of course it's for free you can use it but you don't own it I don't know it ده ساتهم كيدا ون check قبل خاخوليا okay دحريو نقدايكا مثلالن مقشاشين جمر مالتي okay deceiving the victim to gain foothold يجي engaging in targets okay قدايكا تراخبلو مالتي حجين أنا نتقبر بيزن حركوينا سلام حجين أمنت كل شعب بيزن حركوينا كاب حدا جزا نام حدا كاب حدا بيزنس نام حدا بيزنس كاب حدا بيزنس نام حدا بيزنس أنت أتخيل كوينا أنا نتقبر أفتان الساب بيزنس خلت له جزء يدول الله by the way زي أخن ديك ندي عرفتي حبشة بزيا زي تلخفوا يلو لك عفتا بيزنات كا جزء يدول لك نسخة رخيب لك يس وكان هالبي وخمسة خد دليلاني رامو تي أخستاي باس ردلنا ولخا جهماني خاصة قال يخطب له جزء تركبنا له okay عجن نسخة okay تبلون بقى just press the hash key twice and your problem will be anyway أبحنت نقري قبل خاصة خاشعو انتهي مودي زي أتم كاسكي تهبوا مالتي ويد ما تتني حقات text متسكا until you are fed up finally you give in مالتي تسكح حرايت بلا مالتي شعو أخي لك حنسا متسقط كاي finished okay دحر spinning story زي تي تصني حمك سايسلكا قريم كأني انت يقولوا ايميل سديدهم حد ستوري حد خستاي انا خستوب بحال حجن عملنا السلام بزح جزء أبي سبز قطع جانا نسلام سلة فالت نسلام مانشستر الله نسون تاي قبر نعيت أتاكير نلو نحر إيميل صحيفة بشيم أولوس نسلام سدلا سلام كأني هاي كمل لها بأولوس سوري سلام ويد ما تكست سدلا سلام قط أمي بترول ستيشن الله خمبر كريدت كارسي أبغى زاير السعيو عجيني أنا 5 لتر من الأخواسي 55 قرش سد اللي تخلده بلا يجي وي بأولوس مسكيناي سلام كأوي بأولوس مسكيناي 25 أنت له حجي ناي سلام محازت أنت 4 خينا كابعات النحر 5 قرش خاف كلن وسيدهم سي 4 حيموزي يعني تقران
exactly እዚ ከዓ they make up stories ግን ስቶሪ ክብለካ ከለኹ something ገሊኡ እቲ ታሪክ ዝገብርዎ ልክዕ ንዓኻ ዝመስል مثل okay taking control of the interaction ሽዑ ኣብቲ ናትካ interaction ንሶም control ዝገብሩ the rest is history ማለት እዩ okay ድሓር ንዑ ሓሳብ ምስ ገበሩ እንታይ እዮም ንዓኻ ምስ ሓዙሲ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ድሓር obtain information over a period of time እጂ ምሳላም ድሕር ኮይኑ ኣነ ቀልጢፈ 50 ቅርሺ ወሲደ ከብላሉ ንዓበይቲ ትካላት ወይ ድማ ንድኳን ወይ ድማ ትካል ዘለዎ ሰብ ወይ ቢዝነስ ዘለዎ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን እንታይ ዝገብሩ ሓበሬታታት እክቡ እጂ ንኣብነት ታደሰ ናትና ዳይሬክተር እዩ ንሕና ከዓ ዓብይ ቾኮሌት ፋክተሪ ኣለና ንበሎ እቲ ቢዝነስ ናትና ናይ 10 ሚልዮን እዩ ንበሎ ሕጂ ንዓና ኣምሳና ኦልሬዲ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ብሰላም ገይሮም ወይ ድማ ጳውሎስ ገይሮም ኣትዮም ኣለዉ ኣብቲ ናትና ትካል ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነታ ሴክሬታሪስ ኢሜይል ታደሰስ ነታ ሴክሬታሪ ኢሜይል እንተ ደኣ ሰዲድላ ብጃኺ 10,000 ስለ ድለይ ሕጂ ኣብ ለሰይ I don't know ኣብ ኣስመራ ኣለኹ ወይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣለኹ ምክንያቱ ሓንቲ ዓባይ ቢዝነስ ኣላ ብዚኣ ንሒላቶሲ ንሳ ገንዘብ ክትህብ እንድሕር ትኽእል ኮይናሲ ናብ ፋይናንስ ኖ ከምዚ ኢሉ እሞ ስደድሎም እንተ ደኣ ኢላቶምሲ ክሰዱላ ዝኽእሉ ተኮይኖም ንዓየ መጀመርያ ታርጌት ዝገብሩ ድሪሲዳ ሕጂ ልክዕ ናይ ታደሰ ትመስል ኢሜይል ገይሮም ናይታ ካምፓኒ ኢሜይል ትመስል ገይሮም ኣብታ ኢሜይል ግን ሓንቲ ሌተር ይቕይሩ ሕጂ ኣዝማሪና ትብል እንድሕር ኮይና ናትናታ ናይ ቾኮሌት ፋክተሪ ያ ነታ ኣዝማሪና ትብል ነታ ኣይ ጀይ ይቕይራ ሕጂ እታ ሴክሬታሪ እናተይ ሪኣ ቢላ ወይ ታደሰ ደኣ እንታይ ደኣ she will never ማለት ግዜ የብላን ምክንያቱ ቀዳይ ነገር ኣብ ዓድና ወላ ኣብዛ ዓዲ ከማን ንሓደ ዳይሬክተር ገለ ክትዛረቦ ከለካ ብዙሕ ግዜ ማለት ስክፍ እናበልካ ኢኻ ትዛረቦ ሕጂ ታደሰ ዝኣክል 10,000 ስለ ድለይ ካብቲ ፋይናንስ ኬድኪ ይፅበየ ከለኹ within 24 hours ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትበፅሕ ኣለዋ እታ ገንዘብ እንድሕር ኢልዋሲ she will send it I will send it ስለዚ ኣነ ምስለድኮ ማለት ስለዚ ድሓር expand እቲ footage hold ድሓር executing attack ምጥቃዕቲ ይጅምሩ ማለት እዩ ሓበሬታ ምስ ወሰዱ ምጥቃዕቲ ይጅምሩ ሽዑነት እንታይ ገብሩ ነቲ ዲስትራክቲቭ ነቲ ቢዝነስ ዲስትራክት ይገብርዎ ማለት እዩ ኦኬ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ውግእ እንድሕር ኢኹሞ ሕጂ እንታይ ገብሩ በቲ ኳሕኳሕ ይብል ምሽ ንሶም ግን በዚኦም ድመፁ ዘለዉ ስለዚ this is a kind of tactic ኣብቲ social engineering ዝገብርዎ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ገብሩ closing the intersection ideally without arousing suspect እቲ ባንክ ኣካውንት ኣበይ ከም ዝኸደ ንሰላማዊት መን ይጥቂዕዋ ከይፈለጡ ሽዑ ቀስ ኢሎም ዝወፁሉ መብዛሕትኡ እዞም ኣሜቸርስ ወይ ድማ እዚኦም ስእሎም በቃ ገይርዎ ኢሎም ዝገብሩ ቀልጢፎም እተሓዚኦም ካልኦት ግን you can't even trust ብሕልፊ ኣብዚ ሓድሽ መፂና ዘለና ንዑ ክንተናኸፎ ኢና ኣብ ቁሩተይ ታሕቲ ኣብ ተራባዓይ ክፋል በፃሕና እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ልክ ኣነ ሕጂ ናተይ ገፅ ወሲዶም ናተይ ቋንቋ በቲ ኣነ ቮይስ ድምፂ ናተይ ንዑ ክሳይ ዝገብሩ ክንሪኦ ኢና ድሓር ምስ በፃሕና ብቐዳማይ ኣብ ናይ ሓንቲ ቻይና ካምፓኒ 25 ሚልዮን ወሲዶም 1 week ago 25 ሚልዮን ወሲዶም ልክዕ ነቲ ዳይሬክተር ዝመስል ኣብቲ ኣኼባ መፅዩ እቲ ዳይሬክተር ሓሚሙ seriously it was in the news ናቱ ክሳይ ዝገብር መሲሉ ልክዕ ንሶም ይፅሕፉ ንሱ ከዓ ዝዛረብ ሕጂ ሕሰብ እሞ ኣነ ምዛረብ ኣለኹ ብድሕረይ ግን ለሰይ ኣልማዝያ ታይፕ ትገብር ዘላ ባኢሉክስ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ that is artificial intelligence so በዚ ሰብ ከም ጠፍእ ኣነ ይኣምን እዩ seriously so ድሓር እንታይ ገብሩ the removing እቲ ኩሉ ክስታይ ኣሰር የልግስዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ 10,000 ወሲዶምስ ናይ ግድን ፖሊስ ክፅውዕ እዮም ሕጂ ፖሊስ ከዓ እቶም ፍረንዚክ ከዓኒ ኣብዛ ዓዲ ከዓ መብዛሕቱ ናይዛ ዓዲ ፖሊስ ድማኒ ኣብቲ ናይ IT እንታይ ይበሃል they are not good ኣብዚ ሕጂ ደኣ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ክስታይ ገይሮም ኣለዉ እምበር ኣብ 3 ዓመት ቅድም እቶም ፖሊስ ሓንቲ ይፈልጥኑ እዮም ሕጂ ግን ይመሃሩዎም ኣለዉ ድሓር ካቨሪንግ ዮር ትራክስ እቲ ኣሰር ናትካ ከዓ ይዓብጥዎ ማለት እዩ okay the hard bringing the charted to nature end ዘይት ፈልጦ ሽዑ ሃዲኦም ይወፁ ማለት ታ ሴክሬታሪ ኸይ ፈለጠት ከላ በቃ ሰይደሉ ኢላ ተብል ድሓር ታደሰ ድሕር ወርሒ ምስ ተመለሰ
بصحك رسلدي هاي متى سلدي so كندي سكرتاري فايرز قبرونا اوكي ስለዚህ كل شيء عابينا نمص بجاهاتكم استوعلوا حسابوا مخر حتت نرمى حق تمارا مركا زياسي انت عم تقولوا تعالوا too good to be true حقسي اذا حسوتي حقي يمثل اوكي ባህልና ምን አለው حسوت እንደ ተደጋግሙስ حق መስል is true so we have to be careful ድሕሪኡ after social engineering بملؤ ሕጂ ክንኣቱና በብሓደ ሶሪ ግዜ ብለው ቀልጥፍ ክጅምር እየ ሶሪ alright ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ካብቲ social engineering ንተናኽፎ መጀመርያ deceptive phishing okay spear phishing whaling farming and smishing phishing and clone phishing تحسنوا شو يندبهال زي انتاي مخانو كنريو هنا ابزي اسئله نحريخ ما كن زي اقوال تريوا لكم حجي زي نحرينا زي اقوال زي ابزي اوكي حدارينا زي اقوال حنت تليفون يازلا لا تحكمش حرينا مسكني تليفونات راخي والله سلام عموش قدسه سلاماويت everything probably her boyfriend as well لبد سدد لازم could be anybody else this is general social engineering مالت اوكي بزح حساب social engineering كم حنت word خوينا تسمعك حنت قاليا of course حنت قاليا جن انت حيزال نحلك حنت device this could be a laptop desktop smartphone okay رأيه جن مسكين دي تراحي كله that's social engineering for you دحال انت عينت انت عينت كامباني تتكم من هذا تتكم زلها تكون بي فيسبوك انستغرام واتساب فايبر I don't know تيليجرام مش حكي so it's all زيتات مالتي ስለዚህ በብሓደ ነዚታት ንርአዮ ኣብዚ እውን ድሕሪኢና ሓደ ሰብኣይ ዓሳ ዝገፍፍ ዘሎ ዝመስል ስለዚህ እቲ ገፋፋይ እቲ ሰራቂ ወይ ድማ እቲ ሃከር ወይ ድማ እቲ ስካመር ማለት እዩ እቲ ዓሳ ከዓ ኣነ ኣቶ ታደሰ ሳምራዊት ማለት እዩ ስለዚህ ይፀምደን is taken ካባና ማለት እዚ in generally fishing ተባሂሉ ጽዋዕ እጂ ካብዛ እዚ እተን ፍሉጣት ዓበይቲ ፊሽን ማለት እየን ፊሽን ኣታክስ እንድሕሪናየን 1 2 3 4 5 6 7 8 እየን it's quite long ስለዚህ ሕፅራ ቢልና ትንክፍ ተቢልና ያኸማን ክንሪኦ ንኽእል ኦኬ መጀመርያ ታይፕ deceptive phishing ማለት ሕጂ እንድሕሪና እዚ deception phishing ማስ ማርኬቲንግ ኢሜይል እዩ ሕጂ ከምቲ ዓንተ ወይን ተኪፈ የፅናሕኩ እዚኣ ኖርማል ኣብ ስራሕ ኣላ ወይ ድማ ኣብ ገዛ ኣላ ኢሜይል ትሰድድ ኖርማል ድሓር ሓደ ሰብ ኢሜይል ሰደላ ማለት እዩ ኢሜይል ምሰደደላ it looks very genuine ንሕና ከም ባንኪ ናትኪና ንሰደልክ ዘለና ስለዚ እቲ ኣካውንት ናትኪ ከም ዝረኺብናዮ ገለ ብልዋ ማለት እዩ ስለዚህ እንተ ደኣ ኦርተሪ ኢናዮ ኣብዚ deceptive phishing email phishing is the most common type of phishing ብዙሕ ግዜ common እዩ it is type of phishing attack cyber criminals leverage what is known as a spray and pray technique ማለት እዩ spray and then suddenly pray ገብረኻ ከምዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ 10 ደርሆ ሕዝለይ እንትብላ ሰላማዊት እንታይ መገበረት እዚ ሰኪዕት ኣምፂኻ ትውርውራ ተን 10 ኣትሊስት 5 ከማን ትሒዛስ ካብ በብሓንቲ ንሓንቲ ክትጎይ ትውዕልሲ 5 ሒዛላ ማለት እዚ ከዓ ከም ማለት ስፕሬይ ንሕገርኩም ትፍሊት ንሕሪናዮ sprays and then pray technique ማለት እዩ okay and then they impersonate okay legitimate ዝኾነ ከዓ impersonate ገብሩ እዛ ናይ ዓንቶ ይክምሎ ፅናሕና ዳይሬክተር ታደሰ እቲኣ ሰክረታሪ ከዓ ክሳይ ትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ታደሰ ስለ ዝመፃ ዘሎ okay legitimate entities such as business organization ወይ ድማ individual okay ሕጂ ነዛ ሰበይቲ ነዚኣ ንሕሪናያ ቅጥፍ ክንብል ሶሪ ኢሜይልስ መፂዋ ድሓር ንሳ ኢሜይል ሪፕላይ ገይራ
እዚ ፊሽን ኣብ ዘሎ እዚ ፊሽን እዚኣ ሰርቨር ከዓ ናይዚ ሰብኣያ ኢሚድየትሊ ንሳ ምስ ሰደደት ናብዚኣ ንሱ መፃ ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ረኪቡሎ ሽዑኡ ባንክ ዲቴይል ረኪቡሎ ማለት እዩ እዚኣ ናቱ ሰርቨር እንድያ እዚኣ ባንክ ዲቴይል ረኪቡሎ ተኺሉ ከዓ ናበይ ከይዱ ታርጌት ናፍቲ ናታ ዌብሳይት ከይዱ ማለት እዩ it could be a bank it could be a website it could be anything ስለዚ ንሳ ኣብዝላ ንሱ ግን ኣብዚ ኮይኑ he takes everything okay example ናይ እዚኣ ኣብ 2017 ዝሓቂ እዩ ንሓንቲ ጓል ንሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ገይሮማ ናይ ኔትፍሊክስ አካውንት ስለ ዝነበራ this is very very interesting ናይ ሓንቲ ናታ ኔትፍሊክስ ልክዕ ከምቲ ናይ ኔትፍሊክስ አካውንት ገይሮም አካውንት ክሲ ኣሕድስዮ ኣይከፈልክን ኣለኽ ብልዎ ሕጂ ረኣይዎ ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ወርሓ ከም ዝኣክል ዘሎ ኦኬ ቀዳማይ ነገር እቲኦም ባንክ እንድሕር ሓንሳብ ምስኦም ረጅስተር ኮንካቶም ኔትፍሊክስ ዝኾነ ምሽ እንድሕር ኣምነት ሕጂ ጂም እንድሕር ረጅስተር ጌርካ ምስ ኣውቶማቲካሊ እዮም ድወስድዎ ኦኬ እቶም ጂም ግን ባንክና ቀይርና ኣለና ኣብዚ እትዎ ተባሂሎማ ሰለማዊት ምስተጋገኽዶ ኣነ ምተጋገኽ ባዕለ ምክንያቱ ጂም ስለትኸዲ ከተቋርፅዮ ይደልኒ ኽ ተሃዊኽ ከለኺ ነታ ባንክ ኣካውንት ወሲድካ ሕጂ ነዚኣ ሰበይቲ እንታይ ገይሮማ ኔትፍሊክስ ናትክሲ update ግበርዮ ኢሎም so she paid they gave her their account ናተይ ኣካውንት ሂበያ ሰለማዊት ከዓ ወይ ታደሰ ከዓ እቲ ኔትፍሊክስ ናቱ ኣባይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣነ ግን ኔትፍሊክስ ኣይኮንኩን ኣነ ሰራቀ ንዓሰርተ ሰባት እናርክኦም ገይሮም ድሓር ንኸፍል ኣለና ብሉ ልክ ኣብታ ግዜ ምሰፅሕን እቶም ኔትፍሊክስ ከዓ እንታይ ኢኹም ክደይ ከፈልክና ብሎ ቀዳይ ምሽ ከፍ ኢለኩም ወርሒ ደይኮንኩም 10 ቅርሺ ትወስዱ ኣለኹም ኖ ኣይወሰድና እዋይ ኢልካ ሽዑ ኣትሊስት ናይ ወርሒ እቲ ግን ናይ 10 ወርሒ maybe ናይ 6 ወርሒ ወሲድ ኣሎ ማለት እዩ ናቱ ግዜ ኔትፍሊክስ ፅበዩ ከዓ but they remind you okay so you have to be careful ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ the attacker sent an email ሰዲድላ that looks exactly where the Netflix asking the receipt to update their payment information okay the update not kasi gbere ilama ማለት the email had Netflix logo right wahji logo and the branding and the IT and it directed the user to a fake website that looks exactly like the actual Netflix this haji deceptive ቀሻሺ ዌብሳይት ኮይኑ መታለሊ ብትግርኛ እኮ ብዙሕ ዲሴፕቲቭ ዝገብረካ ይብለካ ማለት ብዙሕ ግዜ እዚ ነዚ እንታይ ምግባር እዩ ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል deceptive attack can be challenging ሓቂቓ ማለሽ የጠራጥረካ እዩ ሲያስገድፋዶ ወዝዳዶ እንዳልካ ኸይድ because it looks exactly legitimate email okay or a website so however there are some red flags that you can look at if you are not expecting an email from sender እንድሕር ካብ ኔትፍሊክስ ኣይንስ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተም ባንክ ኩም ታይም ዘለኹም ንሕና ኢሜይል ኣይንሰደልኩም ኢና ኦኬ ባንክ ኢሜይል ኣይሰድልካን unless ሓደ ነገር ኮንትራክት ገብር ከለኹም ሕጂ ኣነ ሽሕ ቅርሺ እንድሕር ዳኒ ሰላም ሰይደ እቶም ባንክናተይ ሽሕ ቅርሺ ትሰድድ ኣለኻ ንስኻ ዲኻ እዋ ኣነየት confirmation exactly is ሕጂ እንታይ ኢሎሞ is two-way multi-factor authentication okay the hard if the email has poor grammar حماق ዝኾነ ኣጻሕፋ ወይ grammar polish ደይኮነ exactly yeah spell mistake ህልዎ ኾይል if the email web or website looks different from the usual format ሕጂ ኣበይና ንመጽ ዘለና حساب مرمر مخبر እንታይ ግበር እዚኣ ዌብሳይት እዚኣስ ኣነ ሪኤ ኣይፈልጥኒ እስከ ናይ ዌብሳይት ናይ ኔትፍሊክስ ከይድ እንድሒልካ ምስትናቶም ዌብሳይት right it might be a lot of difference ስለዚ ሓሲብካ ሪኢኻ እስከ ታደሰ ኣነ ድፈልጦ ፅሕሚ ዘሎ ኦኬ ላይ እዚ ታደሰ መስሊ ድሓር ክዛረብ ከለኻ ወታ እብላለሁ ድሪሲዳ ኣብቲ ናይ ስርቅ ናይ ቪድዮ ስርቅ ምስ በፃሕና ክንሪአና ንሱ so I hope እዚኣ ተረዲኣትኩም ክትከውን okay እቲ ሓደ ድማኒ ስፔር ፊሽን እዚ ከዓ ብጣዕሚ personalized email ሰዱልካ and then the spear phishing is a phishing attack that uses personalized email to target specific individuals
እንታይ አንተ ሕጂ ኣነ ንሰላም ቢዝነስ ኣለዋ ገንዘብ ኣለዋ ኣጽኒዕያ ስለ ዝኾንኩ so I will send her ንሰላም ክሳይ ይሰደላ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ እዛ ኢሜል እዚኣ ሕጂ ድሕሪና ሓደ ካብቶም አታከርስ ተሰደድሎ ማለት እዩ እንድሕሪኢኹሞ ኣብዚ hi thank you for your IT services we are currently undergoing major upgrade ራይ ሕጂ ሕጂ ሲ ንለዋውጥ ኣለና ሰርቪስና ከዓ ንቀያይሮ ኣለና our new enterprise package includes okay a number of updates such as premium support improved data analysis currently the service is being offered as a free trial بنص اخا free trial كا نبكالنا just نمجمريا خا مالتي to update the account ريوج okay to update the account لك simply click here زياده مقابر كامله مع حاجي حجي سخا لسي اب حدا غزا لسي كونتراكت لك نملنا حجي لسي سلاماويت كلته غزا لو انبل حجي بتوم كونتراكت نسم دغو كونتراكتر لو تغزا خبالاش خلو الكتريك بالاش خلو اصرايت الله سلام شو انت انت تقبرنا اذا خلته غزا كله سيرفيس 50 قرش تخفل اب عامت نبل اذا اب ورحي እዚ ኩሉ ግን ካቨር ገብል ገለጥ ኮይኑ ንዓም ምጽውዕዎ ንስኺ ካልእ ስራሕ ክትገብር ሕጂ ንዓኺ ይሰድልኪ ነዚኣ ከምዚኣ ይሰድልኪ ማለት እዩ ሕጂ ንሕሪእኺዮ ኣብዚ looks exactly look at this ሽምረይ James Robinson IT service sales executive yeah and then IT services ለክ ሕጂ እዚኣ you can follow for it okay ስለዚህ abzi example spear phishing up 2016 spear phishing attack targeted employee of the domestic national committee DNC's bahalu attack sent an email to look like they were from Google asking recipients to update their Google account حجر ايو نحاله كامباني سي نظام انت البالسي update غور حجي abzi سي تسعة سرعتينات اللوسي نتسعة سرعتينات أتاك يرمالو مالت just by being they have the same logo the same services حدش director كا okay Paulus Michael chief executive officer there it is so they just been that bad much لذي email had the Google logo branding directing users fake website that looks like actually Google website لك أنت جوجل ويب سايت كامس إذا حجي سبير فيشين يبها أوكي كما قلنا نكلا خلو إذا لك legitimacy is very high نوعو challenge تقبر تين كل شيء عن بلندنا مرمر حساب مخر محتاج at least وخمسة عام ساعات إني يورس نحيل كمان كدحين تخليها أوكي الحار كل شيء أنت يقول لك أبزي كم يقرنا نكلا خلو نخيل if you are not expecting any email from the sender suspicious نحركينه delete go مالتي okay if the email has got programmer say had the same مالتي email تخينه أبزي تاتي خاطري يتسبني يردي يعني بزح جزء تي كونتراكتور نعي سامراويت انت اعتبل او تو كونتراكتور بزح جزء بس يحكدو يلس يدول لي ازيهم كنا يدول لي انا حاطه example so and this is called spear phishing okay okay إذا وين فيش يزبال إذا بحث يردب بالله أنت عينتنا فيشين متقعتي كم يجركا قدمنا كنا اليوم نزخنا اليوم نخل دماني نحري خايو هذا عصا نباري إن نتوعه ويل مالتيو بورصة لو تأمينس زي ويل فيشين نماني تارجت تقبر rich people celebrity business people politicians نعومي تارجت تقبر example جينا عملت حدا politician أو أخيبا مس حنتي سبيتي الزارب انت يقبر عنه حد إنسان تدول له أونلاين دوميت كنقبر نخيل تبلا مس عاي الزارب نسا كده وانت ترغل نسو ناب زي حسوا حتتات الملستات يخبر نسو قنا يفلت انيو انت يقبر على سمرا انسان يقبر على صح is record اوكي كندي لو انا دفلت ام سبات بخو مخصاي زخون اوكي حجي دحار كما يقرنا نزي نفلط نخيل كما يقرنا خنت قلنا ابز حجي example up to 2020 when an attack targeted employee of major US company the attackers sent email that looks exactly
were from the company CEO. انت عنتو يزبلنا تادس لك كم ناي director تادس decided agirom asking to participate in transferring money to the new bank account. أنا خمت تدس خوينه نتا سكرتير ناي تدس سمعي 10,000 አዲስ አበባ ስደዲ ሕጂ ዓባይ ቢዝነስ ረኺበ ኣለኹ መሬት ግን ሕጂ ኣትሸጥ እታ ክስታይ ብጃኽ እዚኣ ሰላማዊት ጓለይ እንድሕይልክሲ is finished. I would fall for it. Yeah. ምክንያቱ ቀጣይ ነገር ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ዝሓተክ ዘሎ ድሓር he is your chief executive officer ናይታ ካምፓኒስ ሓለቓ እዩ ብሓፂሩ ሲ ነቲ ገንዘቡ ሲ ሃብኒ ዝብለክ ዘሎ is on his money. So this is, we have to be careful. نعاية بس حنيخت بلا يتخليني هاجن كتب لا يتخليني ها خم بالك أجي جاي. So any email that asks to transfer money or make payment should be suspicious. زخونة جنزب سرد زبلكا ويدما جنزب تدي بلوها Bitcoin. Be careful. زخا جنزبين جزارو معاتي Bitcoin. أنا أسفل تماله وخم خستاي نت بيتكوين سلدوش يومس نت بيتكوين جزيهم ويدما ترانسفير يومس نت بيتكوين بعلو شيء تقول له تسرقسي بعلو أبيكم نجز سجلوا. It's amazing. It's just amazing. It was smooth. I think it was 700 something pounds. نسخة انتهي لوا this is got I mean he started to talk with this woman and then خزارة مزجمرة خستايكار إني خار إن خستايكي ندابله she recorded everything and then حماق زخونة أسائل نايز متزلو أسائل انداسدت نسا بقى مليسا you know سمعيتي so there's nothing you can do but you have to be careful. Yeah. بس وان حركة علي online who is talking to me. Okay نوع ريكورد جيرا لحارتي انتهي جرو نسو زي فولتو اتسب نسا مساعد سرح نوع سيدات له إذا كله تجبر كاي مسكوسو سلز فولتو أنا إيميل كنا كلهم عرفت خان بيتسب كان سلزلني انتهي كم تجبر نبر كامس أبتي أون أبتي ريكورد جيرا سلزله نسخامس انتهي 5 نبركا حجي أنا نسب زرابيت كاس تزيكونه شو 750 بيتكوين جير كاس ردليلو كلا حساو قليلو شعان كلتا إيميج سجل تسألل بجاها كوبوخي تقورو قلو ملتات اندابلي نعيد حاريز نقرن he told me about after 4 years anyway he was lucky من توعي سراغ رخي بمبرت سراغين أنا نحركم جيري نعين نحر أنا نحر سرعة خوينا خم نحر جرا أنا تدرس خميلها نزيها 500 شو 100 رخي ولا مو مكاسها 800 ولا لذي سبزي أب depression ويدما أب نفس المطالق بتصح خير unless you say I don't care mistake has been done تدي بالكاسي they can مالس كحلو أنا ما صرتي تأثير كاب خستك نبرت قلي حبتناتهم أبتو ما ناتو متصاوديات أتو exactly متصاوديات أثير كيان absolutely سلازي we have to be careful زيهم كا they are kind of people excited go okay زيهم كا farming fishing يبحالو انت عم تقولوا زيهم redirect traffic to a fake website okay حدا سبيو رايو he send a website نزي عالم ملنا توعنا لنا زيها data center مالت تخلو ناي بانكتات ناي كتاي بحال اب data center يزغمت data محاتيروسي farm data مالتيو كاو مزي زارب information مسوسري شعو نابت information يوزدا نعو اتاكي قبرو and then straight away go to his bank I have got nice salam account passcode what else do I need okay so you have to be careful أبزح حجي I think على فيسبوك أجي على فيسبوك بحلفي نعملت كافتي جيجات قبروه نحجي سامراويت yeah can you see the Facebook yeah www.facebook.com yeah are you happy with that no there is zeros it's not book actually the book is written live بتعمي مسكنك سنايت بتعمي مسكنك مخنياتو سنايت يا استوعل ملمر كراي جزي مسرعيتن زياتن زيرو انزلوا
او ايكونا هنا نفلت بوك تلقى BOOK انا بوكس حافل لي حيلنا انا وديسي B00K اللي اي صحفاني يا سلازي كم زيجري يو فيك جيرون سبنا على مالتي على حاونا اوكي علم by the way it's a unique name مش حكي it could be a girl or boy مش I know a boy and a girl أنا so علم حفتنا وعلم حاونا أبزي data ناتولو this is where he goes the user access their bank the user access their bank website and is diverted to a fake website okay the bank natom to a website using logos is using their usually username and password حجي نابت حساو زخونه ويب سايت مس اتوه نسو كله يهولو زخ انا تي بانك اكاونت خستاي مس وسدو immediately نابت حجي بده حساب ويب سايت زي حجي بانكي انا ولا اوكي بانك ناتي عندها ويب سايت ناتهم سديدوم لي اتي بيج ناتهم ابزلو اوكي حجي رايو اتا بانك انفورميشن بدحريت له حجي تسرعه خاكم غيركم وسدوا اوكي تسرعه بدحريت له اوكي از بانك خاني نايز بانك انفورميشن كا ابزي بل اكاونت فيك ويب سايت it's a fake website I don't know how to explain it انا سي كم غير كا قلت ادخل نزي حدا سي بدحري خالو okay what is he doing I can't see but in a website I can see you مش حكي حتى ندحر ورقات كم تقرا او ريكي بدحريت جن انا ندحر له اوكي الكي اوكي let's say it's a Barclays Bank or HSBC Bank السخا كله تملئ and then you press enter the moment you press everything DNS server forwards logs data to the attacker okay and then after that the attacker data accesses the user authorization right بولها مالت نتي server yes because exactly Sam right because the fake website has got everything is what is going on is hackers going on yeah okay I will show you قدم مده انا حنت نجر سرح كوالو امانسي كونتات ني حدا نجر ني حدا عدي وي دما حدا سب اصنعكا حنت نجر كريكم قدم معصاونا you're going to be shocked and you know what a lot of people will fail on كريكم لها but anyway so اذا خا فارمين فيشن يبحال كنت نقولوا زلنا ويب سايت كتبوا لكم ابتلا علي ناي تذكروا تخونكم https زلاتا نع تارجت كتقولوا لكم اوكي لذي نحرت البنك قنوع زي كونه نحري انه هابي just close it and then go عندنا كفوتو تي كاله ويب سايت تدخلوا ويب سايت سي تا https https تا اس مالت secure shell مالتي زي اللي حد لا بانكهم ويب سايت مسكوتكم is a fake bank معناته نزي secured after web page نزي security زخقوروا له تم بانك ني عمت ني 3 عمت ني 5 عمت كونتراكتهم دوزدو مستم security ستايز جو okay so make sure that S كتهلوا على okay very important okay. all right دحريو سميشنز بهالكاني بوزح جيزه سميشن كتبل كلها بوزح جيزه ابيز متصيو اب تليفون اوكي سميشن فيشنز بهال اب تليفون يزمصاكا دحريو اوكي 55 another number without a call is mostly likely scammer انا حجي مع التليفون مصاني انا على جيزه تمالدي تمالي لو مخمان مصات النيرا penalty charge لك ايلاتني حكي penalty charge سي after photography اي كفل كان ስለዚህ سي كفلنا لك ايلني حجي قدامي ነገር كمي غيروم انا penalty خمد نبر نفريته مناتو ورح قبر امناي باس رود كيت كتبايله كسايلوم نيروم رايموني did you see this so the har كاله خاني very similar دماني dear Walmart shopper congratulations let's say dear Walmart shopper let's say اتتدسه እንኳን حن congratulations لو معلتي بقى شح قرشي كل شيء عملنا ስለዝኾንኩም ሲ شح قرشي بقى كم gift نهبكم علينا why
رخيب نلو نداولو شعو انت اخبر زلني كليك دي انت يبلو مالو كليك ذا لينك زي اللينك مو وقت تادسك لينك ورو بحر تجفتناتكم كاني حتتلو كليم برو حرب تادسخ اني تحقسم አለው ቆልዑ خيريዎም كمان حبي إلكا تشحقش እንዲያ ትረአ ዘላ ናቱ ዘያ ዓባይ ሰልድ እንዲያ حقيدو عباي تادسخ No, يبلكا يدناغركا ማለት يا بدعني بالها ገንዘብ is money so you have to be careful ማለት እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ስሜሽን እንታይ ስሜሽን ኣታ ስሜሽን መጽያት ነራ ንሕልና ሓደ ኤርትራዊ is good that is talking about it ምክንያቱ usually is in the mobile it could be penalty charge it could be Tesco it could be I don't know it could be Ethiopian Airlines كنا Ethiopian Airlines معتري اللخان Egypt Airlines بلك حد Yeah. Why would they give you Tesco, Sainsbury's? So we have to be careful. ساعتين رأي لي سمراوي. ماشي. Okay. علنا هذا 10 دقائق. Okay. ما قريبنا هنا. إذا خاني فيشن يبهال إذا خاني بتليفون. Okay. أنا أنتي قبر نهلكم أمزي إذا fraudster أمزي قاله. Okay. Fraudster calls the victim. Okay. Victim picks up spoof caller ID. Okay. The hard ID. Okay. I'm for كابز company لما علتمت إنا gas meter. أنا خلني ريله gas meter ويدما electric meter. مت إنا checking قبرينا موني من البات جزيل لكارد أو لما علت قوة سيفرك ما علتي مو أو خلا على التليفون اللي تسجلنا موبايل تلك. Look at this. So he's going to give them their mobile. And then fraudster sends SMS to the victim. حجير SMS كسدل كينا أخي. نعم. عنتو يدوي للكنيرة هاي سمراويت عنتو يدوي للكنيرة تتايد بحال زي انتايد بحال تشيك مسجبرنا يوسي أقال عمي كيف الكسلة أنا حكس نخمت أنا تخستاكنا عريوسي 25 وكل تايم يسرد لنا تايم يتر 5 أنا usually 250 أمزل أو أنت يقولوا victim reads the SMS and goes to the phishing website. أنت يقولوا تاخذ تايم يتر 5 أب تليفون كتكفل ما يتخلينها بانكم كأخذ دلك يدلنيهم أنت راس دلك the website. The website مسردك you log into the website the fraudster collects the victim's credential. credential مالت ده مالتي in general نعرف ده تي password ID ناتكا credential ويتبعي لي تواع مالتي okay نسو مسجبرو شعو the victim executes the file sends confirmation the attacker getting confirmation about successful execution ስለዚህ 50 قرش دي وخلطة 250 يوسد مالتي that's only from one victim يجي خبزياتهم سي 5 إيرتراويان تدع رخيبو إحنا بناي هزبنا إنا نزارب بزح جزء ما حد أنكا بزح جزء أب هزبنا إنا نتوكر لازم 5 إيرتراويان ويبين 10 إيرتراويان سي بخلطة 250 أنت دع وسيد اللوم سي يسمى it could be yeah it could be electric وموبايل فون ناتكا كستاي كوينو لوبلوخا by the way ناي موبايل أكفل كان لك خمت عنتو يزبلنا جن أسرار عينت سلزلوا يزيو فيشن سميشن نبلز أنا حنا زخاني بتليفون دوي لهم بعلم جينا أي سلام تليفون نحنا جزال لوا أنا أب تليفون دايركتور رغبا خلي okay سلازي be careful the common indicator of vision attack try to verify the caller جي مني خانسخا ندحك بلو جميل كحجي كم يجرنا نكالا خلو مني خانسخا انت هذا ويلكا من هي بكاز قصري كوموتات حتوتات مسبزحكم هادي ميزخي قدامي ነገር አንድ ተሰበረን ነገር ይብለኝ انا هم يزبلم من هي بكاز تليفون يزبلم oh please sir don't be so aggressive من هي بكا so او كوم خصاي تبل ማለት okay the hard identity the hard try to verify the caller identity من يخانسخا okay شمكا هابني كابي ديبارتمنت خامتها انتي بهال كامباني ناتكا مسبل كايو شعو كستاي يخون مالتي
كلا زي أيسرقنني إلى زخيد مالتي إذا أوير مكان كفلت بوزح جزء سامراويت أو يا تتحدث نعبيت سبات يوم تارجت تقولوا نزي عبي سبعي زمت أخوه يا أخا مساتهم بجزايم دوعلو تي في أم زريو نيشتي مستأميو نيشتي سنة أخستاي جو ገንዘብ አላቶም ካ ተንዛዓቆርዎን ሙሉእ ህይወቶም 4-5 ዓመት ዝሰርሑ ገንዘቦም ካብአን ቆርጠም እንዳበሉ እዮም ዝነብሩ ነው ዓድና ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣሎ ንፃዓዱ ስለዚ ናይ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ we have to be careful እዚኦም ከዓ ክሎን ፊሽን ይባሃሉ እዚኦም ከዓ እንታይ ገብር እዚኣ እታ ዓንተወይ ዝብለኩም ዝነበርኩ እያ እቲያ ሪያል ኢሜይል እዚኦም ክሎን ኢሜይል ሳምራዊት ልክ ኢሜይል ትሰደለና ዓይ ጳውሎስ በጃኻ إلى حنت very important حنت حبريتات بني حجي حدا سب نعاء وسدا نعاء وسيدو لك ناي سامراويت إيميل كا نتحدث سدلو مالتي حجي نحر نزن إيميل زي أنت ريخو من زي ben at yourcompany.com okay your company okay زي آخر أيوة تيا كلون كا أتا إيميل كا أيوة ben at mycompany.com حجي سامراويت انت قدادم انت اخذ ريت قدادمكي ازيا ايتك على هذيك زي تقدس لنا اقدس company.com that's it for you you done okay نحري خمتك تحسوا قن حتى حنتيا hi Sarah we hope you are enjoying this new software feature download the latest version here thank you Ben IT specialist your company رايبل okay yeah حنتي بلكن حجي سقطت بزح جزء سب نتاي بزح جزء عبير فراغان نتاي ننقاقة واي انت خي قبرني really انت خي قبرني حانت اللينك one click download you finish yeah okay you finish so be careful بحلف ناي ديت فولت او ايميل كم زي الله نا ايرتيكيت الله كستوخ ستايلن حدش سوفت وير متنا له حدش ناي تجرينيا بروجرام لنا ناي تجري ناي جلمل ممهر لنا عندك خمات تحدلك ابزي كليك برو لها so you have to be careful okay think درجة ودينا هنا مثلني زي سنو سبامين بهالدماني زي هاكر ابزي ازلو انتاي يقبر زي هاكر زي ابزي هاكين كنترول سيرفر لاتو نخندي سد شعو حاجه 2 3 4 5 دحري انسهم كاني بناتهم كاني اندغنا سدود مالتي حاجه سب انت يقول 1 to many this happens ابي typical telephone example WhatsApp كندي سبالو لك حنت قدامي حجينا حنت اتاك جيرو ما زنورو اتاك جيروسي تي ايميل تي تكست كسدو خلو مستسئل جيروسي دوفتي افتي دايبال حجي نسخم سراخيا هاي سامراويت انا خستو بجاخي ابزي الله بجاخي باغلس لدلي زين دلي نيره اب كستاي بترول ستيشن الله اب كستاي I could be anywhere حجي نسخي ريمس بالكات فوت ويا محازا يا اخي يقول سين يس دحر ببقري بمدحاتو كحجي رسي كابزيا 4 قرش وزتو كابزيا 3 اوكي كابزيا 7 اوكي اذا already attacked انه حجي سامر let's say auto تادسه he is attacked اوكي auto تادسه خاني 5 كونتاكتس له مسمكا يخدو مالتي كساعة تادسه حادث انت تبجحتكم تطنققوا كساعة زبلهم زيهم كلهم they will be infected yeah so you have to be very careful okay all right I think we're done thank you very much حنت fake تي اخر يكذب لكم حجي yeah so I think we're done again I was going to show you something I think I did yesterday okay الله شير غير الله غنا الله دفن now حجي اب هاجرنا نحريكم صقمنا فلايت نيرو سمعكم تكونوا يا سلام انا زي اتسدا نبزحات سباسي do you think I could win ايوه مستدل لخناتات ناي صقمنا يكستا yes
حكي مش look it says نعسرا سب the first booking is 350 return ticket and click in here and then click in here okay حجي نزمت عزبت خسي نزم ارتاحنا حواتنا it looks very legitimate. There is a woman here telling me she's welcome, nice looking, and then here another here you can find ارتراح ستايل لك. So إذا حقوق زينا نفاريت هاجر إيرترا نتقري 18 2005 تجمر الله. Here it is. It looks like it. But look at this. This one. This is a bad file. This is a very bad file. If I click it, you will see something happens. This is a website, which is my website. So زهون سبق أتهاوي خشوع click جبر. So look, when I click, you know what I got? I got this. Yeah. A column website. It's nothing to do with the Eritrean plain Galamele. Okay, and this one is a file. So if I click it, you see, it just downloaded. No. This could be a virus. Open to immediately, you're done. Attack You're finished. زي حوات تتنقعوا زي حنتي examples رأخومي بزح جزء سبات نتي تاير بحال exploit قبروهم. نتخونتات سي exploit قبرو. سمع عندني سرعة تدلي خاص أبي تروحوا أبشو. نفس الحساب ده. Exactly. حجتي تسمع واي كم زيادة تتجمر كم زي عندي سميعي الكاخ سايمس قبر كا. immediately نسخة كستاي تقبر مالتي سلازي تني لكم سمع خمني من البعض حتى حدا خلطة تماتي كتصبقيو. ساعتين درجات ساعتين 36 لا I think ساعتنا 6 minutes حالي في اللغة مثلاً. قربتم بينا جميرنا. سلامي من البعض حتى اللي خوون ديو هب مسمرتك هاتل سلزلخي. حتى يلن I think مدبنا كودينا نباهم ولا مودعتا تبلو نجار ندحر على خينو كنا مدبنا أتو ثادسة نتارلو كابز دقنينا دمتنا لصونا لنا مدى دقنينا إنجينير مهمر باولوس ميكيل Thank you. بتعمل سالسايك زي حجي تقداس نجاري دقاقي من نجرنا زر دقاقي مون حجي تحستقلي نجرنا لهم قن تعستوعل حسب مخر حتت مرمر زي أتاك عند مفتاحي زي هبنا زلوا معي زخل مسفلت نازي كان استوعل كم زلنا كان حاسب كم زلنا خن مخرون مخر تتحط خليها كان حاتوتن كم زلنا كان مرمر كم زلنا سلازي أن دقاقي من أنت دعب فلاي مزلوا معبارة كل عدنا نفوتي كنا نزعق زرابها زخل زقل سألنا زي أو مسؤول هاتراي أنا حجزا من الرشاد لا خاني التفهم متعادلهم كليك هاي ذكرة خمانة متيح بمنتهى مخن ولا خلوه تنسم تاوه متعادلهم مو أبزي أبتعمل صبع لها أبزي أكليك جبارو زبلون أنا بزحت رأي الله على أبزي زم برنامج زقبلو بزح نجار أبزي أو حلنا خمس خد جزء أبزي أكليك جبارو لمسة أبلح لي يتشحفلهم حجة سب كعطوا خيري مهناتو إمنة على بعضهم في اللي بود حد حاجة لنتقيله تأمل زي أبو زي تقات ما قال يومون كليك زقبر الله بزح زبل العمو سلازي نحنا خنستوعب كنحسب كنمكر كنحتت كنمرمر علينا ولا بود زيغا أنا يمتصا مالي بود زيغا حاجرهم كمتصوها خليهم سلازي تصبح أبدي أما يعني لنا من باولوس كم كلها تمونتم سمحتنا تخاطرتنا معتصل تمارسنا وندحر ترينا يا حبت سامرا وتصبق يركز جلسكيو تمارسنا وتقدماي قال عيسى سايكفال التحيزنا بزو حافظو فتات نركنا هنما كبرت هبلنا نبرلنا من باولوس thank you باولوس نايبا حكي أتو تادسة ممهر إنجنير ممهر باولوس أتي أزجو جزياو زخونة كنفلتو زقبانا مهنياتو كمت بقدام يوني لنا نينا كل هيوتنا حجم سي انترنت تحايزيو بحكي كل نجار اب معلتها وي هيوتناس انترنت دخونا نجار ريفر هنقبر نخنرخب بوتا اب كبابينا نخنفلت معلومه مالتو ابيو the nearest store ابيو the nearest gas station the nearest restaurant بتقاي ابت بمولو هيوتناس مس انترنت داتا حاجه
كيدو ሕጂ ዝያዳ ከዓ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኣጠቃቅማና ፅቡቅ ውሕስተ ደይ ኮይኑ ንብዙሕ ዕድላት ሓደጋታት ክንቃልዓ ከም ንኽእል ኣፀቢቕካ ምኽርን እቲ ሞያዊ ትምህርትን ሂብካና ኣለካ ኣዝና ከዓ ክነዕምቆ ክነስፍሖ በቃ ክንመራመረሉ ደለና ርእስቲ ኮይኑ ስማዓኒ እዩ ከዓ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ይጋጥመና እዩ መዓልታዊ ስካም ቴሌፎናት ድወል ስካም ኢሜይል መፅእ ስካም ዝኾነ ኣታችመንትስ መዓልታዊ መፅእ ስቂልና ምስ ባንክና ዝተሓሓዝ ምስ ናትና ሴኪሪቲ ኮድስ ዝተሓሓዝ ገለመለ ኢንፎርሜሽን ስቂልና ንመላእ ኣብቲ ዌብሳይትታት ብድሕሪኡ ከዓ ግዳያት ንኸውን ማለት እዩ ዘሕተተልካ እውን የለን ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕና ክንነብር ከም ዘለና ግዜ እዚ ዝያዳ ደጋጊምና ንነብስና ክነዘክሮ ዝግባአና ነገር እዩ ብጣዕሚ የቀኒየልና ብጣዕሚ የቀኒየልና باسم سماعتنا باسم دالوت مدبات مهتن أطبقنا نمسكنك كمزي يبزح حيو كل جزء دقاقيم كاتمت أنا تذكرنا يخيلنا دما نأمنا بزح مدبات بكال زمت زلو سمون ربعي كفالالو تباهيلنا نيرنا ربعي كفالنا يزي أحسن هروز لنا زخبركم سماعتنا تختاتلتنا مدبات مهتن مساهم نخبر بحد ساعات ستدارنا بزمساهم نحن لنا اب لايف ستريمينج مدباتنا ببوانو نخترخبو لايك سبسكرايب مقبار راي ترسعو كمون شير قبرو اب فيسبوك كونه اب يوتيوب لنا زمت زلو سمون مس حاولنا انجينير ممر باولوس دقيمنا ما تصلتنا يستمر تحزنا خنملسكم هنا تابشعو بسلام يغني لنا بروح قناه